أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ريكا دين مبين جحديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين دصاد 14. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برن عزیز درس ماش بریاوه دا ما بحثا نميجة ذكر نميجة جماعات ام جوهي سر بحث بچوك در حق يعني عايدة ببحث مازن كو نميجة أهمية نميجة دبيجة بحث ما باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات اف بحث محافظة كرنا يعني أهمية دانا جرين جرتنا نميجن فرزا بينش نميجن فرز مو جالك أهمية بده نميجن فرز والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن بحث نهي سالم يعني نهي دجوار يعني پیغمبر خدا رب العالمين وپیغمبر خدا يعني شدت ودجوار وبأهمية منع ما كرناش تركرنا و بله والوعيد الشديد قالك تهديد كرنا يعني بودنا جزاء به مازنه نميج ناكرين قالك تهلكه يعني قال سر به مسألة سكنينه البحث هذا الحق ودايا امام نوويش آيات القرآن دست بدي كده آيات جهد دتل فده في سر بحث مداد بيجي قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لقاك استعيذ بالله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خوش نميجن خوهبن يعني نميجا محافظة بكن يعني هو ترك نكن وهاجي هبن والصلاة الوسطى نماسة خاصة نميجا نوفين نميجا نوفين كيشكا نميجا عصرية نميجا ايوارية هاش نميجن خوهبن خاصة نميجا عصرية مثلا صباحي ونيفرو ويك مرغب وعشا وددو نوفوادو كيجا هيا نميجا عصرية هيا يعني پیغمبر خدا تفسیر به آیت کلیه هوتن صلاة الوسطى یعنی نمیجا نووی یا نوفچی نمیجا عصریه و هوش نمیجا خوهبن خاصة نمیجا عصریه اف آیتها خلاص آیت دیو قرآنه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم بشو في آیت دیجه مجادله کفر را بکن مجادله مشرک را بکن سر دور پیغمبر خاصة و هر وقت جی وجه حکا پیخوا کشاندن خوش کفر ودان و یعنی تسلیم مؤمن بین و حجا توبه کرن و اقام الصلاة نمجا خواست بحی کرن نمجا خواه چوهون مسلمان نمجا خواه دیگه او جوالی نمجا خواه کرن و آتو الزکاة زکاة قدان فخلو سبیلهون ایدی دفش مجادله و بردن و سربست بردنه یعنی ریا و وکن او بلو کیفا خواهدن لباله حتی توبه نکن حتی نمجا نکن حتی زکات ندن بلا خشوا و نکن بله اف حدیث اف آیت قرآن به اف حرد کن ها ام حدیثا 1074 حديث 1074 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود هات نقل كده خدا جرازي بقولتيا سألت رسول الله مش پیغمبر خدا پرسی أي الأعمال أفضل كيش كريار انسانا كي عمل انسانا أفضل ترى خيروه بهتره وگرنگ ترى قال پیغمبر خدا هولي جواب مدا قال الصلاة على وقتها نميج الوقت ودا نمج الوقت بدا همي كريارش همي عملا خير ترى قلت ثم أيو قام بشتنگه كيش يا رسول خدا بشتنگه كي جانا بشت نمجا فرض الوقت بدا قال بر الوالدين قال قنجل ديبوفا مو قنجل ديبوفا خبكه مقدر و بگره قلت ثم أيو مگو بشتی و كي جانا قال الجهاد في سبيل الله مجادله كرنا لريا خدا دايا يعني خدمت دين خدا ومجادله دين خدا داره که دین خدا دا مو مجادله بکه مخابه اشینه یعنی درجه سیده او متفق علیه اف حدیث ها بخاری و مسلم هر که نقل کرنه خودش و راضی به حدیث 1075
1075 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر هاتنا نقل كرن خدش في بوفي راضي به قال قلت ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو بني الإسلام على 5 اسلام سر 5 تشتو هاتا آور کرد یعنی ستون دین اسلام 5 تشته اساس و رکن دین اسلام 5 تشته یعنی اسلام بنا دین اسلام سر 5 اساس هاتا تأسیس کردن هاتا آور کردن اول شهادت ان لا اله الا الله شهد بین داینا کو جبلی خود تبی اله ده تنه شاین خود اله تنه مو شهد بینه بده و ان محمد رسول الله مو شهد بین ده محمد رسول قاصد خدا و اقام الصلاة منمج بکه و ایتاء الزکات داینا زکات و حج البیت چاینا حج زیارتنا کعبه بیت الله و صوم رمضان روزیا ماه رمضانه اون ها ستوین دین اسلامه یعنی دین اسلام سر وستونه ها هاته آوا کردن یک ستونش و تنبه بنا دین خوده دین اسلام یه بحرفه یه خرابه به خود محافظت که متفقون علیه اف حدیثه بخاری مسلم هر کار نقل کرده حدیثه 1076 و عنه دیساش ابن عمر هاته نقل کردن خودشوی باوی رازی به قال رسول دبیجه پیامبر خود هولیگات که امیرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله امر مهاته کردن یعنی خود امر میکلیه از مجادله تکوشین انسان را بگن حتی بیجن لا اله الا الله و ان محمد رسول الله بیجن جبل خود تبی اله دتنینه محمد قاصده ویه و یقیم الصلاة نماز اسبحی بک نماز خواه بکنه و یؤتو الزکات مال خواه بدنه فاذا فعلوا ذلك وقتی که اوه هپی آنین یعنی کلمه شهده آنین و نماز خواه کرن زکات خواه دان عصموا منی دماءهم و اموالهم ادی جان خواه و مال خواه شما پاراستن ادی از تکلوانا بمن الا بحق الاسلام انجا حق مسلمانیت چه به مثلا زکات خواه بدن یعنی مثلا امیجی قتل کربنا قصاص پیانین یعنی حق اسلام که امر اسلام چه بلده حق جان و مال وادا او جدا و حسابهم علی الله حساب واش طرف خدایا اتکل و نابن اگر مثلا نمیجا خوا نفس صمیمی کربن او نقبه و خدا دا ام بیجی زکات مال خوا سو استعمال تدا کربن نقبه و خدا دا آن کلمه شهده نش دل صافی آنبن او جی نقبه و خدا دا استکل و نابن حساب واتش تو خودش بخوزه متفقون علیه اف حدیث بخاری و مسلم هر کار نقل کردن حدیث 1077 و عن معاذ رضی الله عنه قال معاذ کره جبل ها تنقل کردن خودش راضی به گوتیه بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الیمن پیغمبر خوده و که قاضده که و که معلمه که ماموسته که از رکرم یمنه فقاله وجه خليش مراجو إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تبتشي نوف قومك دا تبتشي درا تبتشي قومك الودهاء يعني تبتشي نوفي قوم دا أو قوم أهل الكتاب أهل الكتاب يعني فلاح يعني جهي يعني فلاح جهي بهتر فلاح جهة يعني اليمن أو هبين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوته بك و يعني بانك دعوته بك بول كلمة شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله بلا بيجنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا بواريه بيكيتيا خده بينن وبواريه پیغمبريا مبينن فإنهم أطاعوا لذلك هكا الفم مجاردا يطاعياتا كرن بياتا كرن فأعلمهم يعني بياتا كرن فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فأعلمهم وابدا ظانين كو أن الله تعالى افترض عليهم كو خدل وفارس كريا 5 صلوات بنش نماش في كل يوم وليلة شيف وروجدا هر شيف وروجدا خده بنش نماش وفارس كرنا وجي وابدا ظانين فإنهم أطاعوا لذلك هكا إطاعوا فكرا فأعلمهم وجي وابدا ظانين وجا أني قواسسي أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم خود زکات سر و فرض کردیا او زکاتش زنگینن و بستاندن اج دولمندن و بستاندن
فتورد إلى فقرائهم يه بدوين بول فقيرين وفا يعني يش زنجين وبستاندن يه بدوين بول فقيرين وفا فإنهم أطاعوا لذلك هكا إطاعوا فكرن البيوتكن الفين مجورداجي فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم إمانت مال وقتی که زکات ستان زکات کومکر خوش مال و جلب قیمت ودا یعنی مال و نافچی بینه مثلا جی کاری پاس ته زکات بجیری جوش حمیاس بهیتر پاسش حمیاس بهیتر نبجیره یعنی یه نافچی نه پیس جی نه خراب جی و یا لواز و ضعیف جی و نه گله قلو جی یعنی یا نافچی خوش يعني مولوي بقيمة ودا الجلب قيمة ودا واتقي دعوة المظلوم خوش بدعايا مظلوم جي ودا إن حقيل كسنك ودقنا بدعايا تنكنا خوش وجي ودا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب چونكي پرده ناف بينه نقبا دعا مظلومي وخده دا تنينه دعا مظلومي او کسی که ظلم لخاطی کنه وقت بدعایی که او بدعای دیرک لچه حضور خوده یعنی و دعای قبیل و بدعای قبیل که ستوه ظالمی دشکنه متفق عليه اف حديثها بخاري ومسلم حركة نقل كرنا بله ام حديث دجي بخويني وعن جابر رضي الله عنه قال جابر هات نقل كرنا خده جرازبه دبيجه سمعت رسول الله يقول مش پیغمبر خدا صحکی هولید گوتا این بین الرجل و بین الشرك والكفر ترك الصلاة ناف بین مروفی و ناف بین الشرك و کفر دا ترکران میجه هیا یعنی مشکلن دبه پرده نقبا مروفی و شرك و کفره وقت نمش حال رادبه یعنی هر وقت هر آن محتمل انسان ببه کافر ببه مشرک خدا محافظت که يعني إن بين الرجل وبين الشرك والكفر پردا نقبا يعني حدود نقبا الشرك والكفر ومروفي دا تركران نميجيا وقت نميش تركر يعني فرقوي مشرك وكفر نامينه ولكن نبا يعني اكر انكار نكن نبا كافر ومشرك جي لبله هر آن و ريسك دا و ريسك و تهلكه دا يعني. رواه مسلم اف حديثها امام مسلم نقل كريا خدا جي راضي به خوش کو برندلال بلا وده بسکنه حتی درس کیامه یاده بمینه خیر و خوشیه دا